Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruoiba pau Lebak sinba thongna tha sigi tara taruktagi COVID-19 vaccine kappa haugadawriba sigi yenglaga Manipurda su vaccine kapthoknaba sem saba loire Manipurda COVID-19 gi anoba case kunthani thoi thengnabaga loinana apunba positive case ki masing 19,735 sure amasung lebak sida COVID-19 dagi naba phagalakpagi sangsa da Manipurdara 3.38 yaure Leibak asina malemgi laichat oiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lanthengnari lamdam sigi miyamna sakhangnaraba miyoy kayana su lanpham asida maipaknabagi damak Akasbani Imphal gi ipau gi khuthangda mipum khudingmakna araiba thawong ahum face mask uppa amaga phut taruk lapnana leinaba maimit amadi khusatoina hamdoktuna tarutanana thamnaba apil tawri saisakpi moirangthem kabita sanuna COVID-19 dagi ngakthoknaba miyamda apil tawraduna hai Mayambu moirangthem kabita chanuna khurumjari hauzik phawbagi oina COVID-19 laichat asidagi ngakthoknaba amatta ngairaba pambaidi seksinba haibasina oiri sarkarna laichat asi thingnaba hotnariba asigi mathakta aikhoi pumnamaknasu bab taminaduna laichat asidagi ngakthoknaba tangai fadaba niyom ahum khak ngakna chatminasi aikhoi khudingmakna yumdagi mapan hek thorakpaga face mask soidana upsi sapon natraga hand wash sizinaduna khut sa seingna hamdoksi amadi mi amaga gi marakta foot taruki social distancing thamsi seksin ba haibasina isa ekhoigi nungsiraba imung manung amadi miyambu laichat asidagi kanba ngamgadawribani mayambu amukka hanna khurumjari hauzik mapung oiba pau Leibak sinba thungna tha sigi tara taruktagi COVID-19 vaccine kappa haugadawriba sigi yenglaga Manipurda su vaccine asi kapthoknaba sem saba loire vaccine sing asi ngasi numidang wairam Imphal da thunglaba yai hairi Akasbani Imphal paumiga khanana unabada Rajyagi Additional Chief Secretary Sri Wifi na hai Leibak ki atai mafam singa loinana Manipurda su vaccine asi tha sigi tara taruktagi kappa hauragani ahanba oina vaccination site sani nifu tarukta health worker lising nifu humdoida vaccine asi kapnaba pandam thamli mangna hai vaccine asi kapnabagi damak rajya sigi jila tara tarukta call center point samakun taruk semle Sri Wifi na hai masigi mathakta vaccine van tarani thoi chu sem saduna thamle ahobagi oina vaccine asi mafam tara da kapnaba sem sari mafam sing adudi Imphal East Zilla gi Jenims Hospital Imphal West Zilla gi Rims Churachandpur Senapati Ukhrul Sandel Bisnupur Thobal Tamenglong District Hospital sing amasung Imphal gi Sijo Hospital ni Sri Wifi na hai Manipur da kapkadawriba COVID-19 gi vaccine asi Pune gi Serum Institute of India na saba Covishield vaccine asi ni hauzik phawbagi oina di vaccine asi khwaidagi hena khudong thiningai oidaba vaccine amani hairaduna miyamna vaccine asi kapada mi paiba pokpidanabasu Sri Wifi na appeal tawri mangna hai vaccine asigi mamal asi lupa lising amadagi lising ani phawbugi sangda oigani adubu masi miyamda lemna phanghangani vaccine asi kapada sangba sentham kendra sarkarna puthokani haina su mahangna makha takhi vaccine asi dose anirak kapkani ahanba dose kapkhraba matung numit kuni pani leraga ani suba dose amuk kapkani Sri Wifi na hai vaccine asi ahanbagi oina healthcare workers singda kapkani Madugi mathangda police, home guard, municipal worker, driver na singba frontline da thabak tawriba miyoy singda kapkani. Madugi tungda sahi yangkhay gi mathaki miyoy singda vaccine asi kapkani. Tungda general public da phanghangani. Manipurda COVID-19 gi anoba case kunthani thoi thengnabaga loinana apunba positive case ki masing 19,735 yaure. Rajyagi COVID-19 command control room na ngarang numidang wairam thokiba serol amada hai ngarang nongna positive oikhiba sing adugi manungda khwaidagi yamna Imphal East amasung Thobal jilla dagi miyoy taret yauri Tamenglong jilla dagi miyoy manga Imphal West dagi mari Bisnupur dagi ahum Kangpokpi dagi ani Sandel Churachandpur Kaksing amasung Kamjong dagi miyoy amamam yauri haukiba pung kunmari da miyoy kunipan naba phaduna discharge tawkibaga loinana naba phakhiba migi masing 19,958 sure naba pharakpagi sangsa da Manipurdara 3.08 ni Rajya sida hauzik COVID-19 gi active case summary marphuma thoi leiri
केंद्र की सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्रालय की मखादा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी नशा मुक्त भारत कैंपेन थौबाल सिंधुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स तांगरांग अल्कोहोलिज्म एंड सब्सटेंस एब्यूज हाइब हिरमदा अवेयरनेस अमसुंग सैनिटाइजेशन प्रोग्राम अमा पांगथोखरे ताबिरिबा पाव असे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लेबाग असिदा कोविड-19 दगी नाबा फगलकपगी चांग चादा 43.4 यौरे हौखिबा पुंग 14 दा लैना असिना नारंबा मियोय 19 हेना नाबा फगलखि हौजिक फावबदा नाबा फबा पुनबा मसिंग कोटी 1 लाख अमा हेले हक्सेल मंत्रालयना हाई लेबाग असिगी नाबा फगलकपगी चांग असि मालेमगी ख्वाइदगी चांग वांगबा लेबाग सिंगी मनुंग चले अपुनबा पॉजिटिव ओइबा मसिंगी चादा 2.08 खक्तमक पॉजिटिव केस ओइना लैरी एक्टिव केस की मसिंग लाख 2.13 लोम लैरी हौखिबा पुंग 14 दा नौना मियोय 12,933 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखि मसिगा लोइनन अपुनबा पॉजिटिव ओइबा मसिंग कोटी 1 लाख 3 हेले ICMR गी पाउना हाई हौखिबा पुंग 14 दा कोविड-19 की सैंपल लाख 9,933 टेस्ट तौखि हौजिक फावबदा पुना सैंपल कोटी 19 लाख 13 हेना टेस्ट तौखरे नागालैंड दंगरांग कोविड-19 की अनोबा केस 10 थेंगनबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव ओइबा मसिंग 13,933 यौरे हक्सेल मंत्री SP फोम नहाई नौना पॉजिटिव ओइबा मियोयसिंग अदु दिमापुरदगी 3 कोहिमा मसुंग मकोकचुंगदगी 2 नि हाइबा मतम असिदा मियोय 12 लैना असिदगी फगलखि मसिगा लोइनना हौजिक फावबदा फगलकपा मसिंग 13,763 यौरे हौजिक राज्यदुदा एक्टिव केस 105 लैरी इम्फाल दंगसी फोंगबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी दमक हौजिक माइबम दिजमनी लेरे दिजमनी थागसरी nganthoi मणिपुरदा कोविड-19 वैक्सीन ngasi थुंगलरगनी हाइबा मणिपुरदा वार ऑन ड्रग्स माइ पाकना संगसिली हाइबा मपानदगी मणिपुरदा येन अमदी येरुम पुसिलकपा थिंगले हाइबा पाउना इम्फाल ngasi फोंगबा पाउसे सिंगी मरोइबा पावइना फोंगनरी हेल्थ वर्कर लिसिंग निफु माथोइदा कापकदबा वैक्सीन ngasi इम्फाल थुंगलरगनी हाइबा पाउ सनालेबागदा अहानबे हेडलाइन तौदुना फोंगली कोविशील्ड वैक्सीन येंथोकपा हौखरे वैक्सीन अनि एप्रूव तौरिबसिदा अपाम खनबा यारोय हाइबा हेल्थ सेक्रेटरी की वाफम नारोल की थौदांगदा अहानबे हेडलाइन तौदुना फोंगली कोविशील्ड वैक्सीन लेबा के तोंगान तोंगान सिटी सिंगदा फ्लाइट सिंगना पुरकपा हौखरे हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस इंग्लिशदा बैनर हेडलाइन तौरी अहानबा फेज की कोविड वैक्सीन ngasi थुंगलरगनी मफम 10 दा वैक्सीन कापनदबा सेम साबल लोइखरे हाइबसना इसेल एक्सप्रेस की अनि सुब हेडलाइन ओइरी ngasi कोविड की वैक्सीन योरकलबा याना लेरे अहानबगी ओइना मी 94 दा कापनबा थौरांग तौरी हाइबसना पोंगनफमदा अनि सुब हेडलाइन तौरी लेंगा की वार ऑन ड्रग्स माइ पाकना संगसिली मणिपुर की मिरोल मांगहनबा पोपी पाम्बी पाकतकना था लिब्रा हाइबा चीफ मिनिस्टर ना फोंदोकिबा वाफम इरेबागदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली वार ऑन ड्रग्स के मायोक्ता ngangnariबसिंग चीफ मिनिस्टर ने याखिद्रे पुन्ना थौदांग लौमिनसी हाइबा चीफ मिनिस्टर के वाफम पीपल्स क्रॉनिकल दा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली वार ऑन ड्रग्स की लांजंगदा नारोल सिंह थवाई याउसिन सी हाइबा चीफ मिनिस्टर ना फोंदोकिबा वाफम संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा अहानबा हेडलाइन तौरी मणिपुरदा मपानदगी येन ngánu येरुम पुसिलकपा थिंखरे सेंटरना स्टेट सिंगदा PPE किट सिंग मरांग काइना स्टॉक दा थमनबा खंगनखरे हाइबा पाउ हुयेलन पाउदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली पावसी इम्फाल फ्री प्रेस दसु अहानबा हेडलाइन तौरी फार्म लॉ अहुम सुप्रीम कोर्ट ना मतम खरगी ओइना सनहनखिद्रे हाइबा पाउ मॉर्निंग बेल दा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली पावसी इम्फाल फ्री प्रेस की सु अनि सुब हेडलाइन ओइरी पावसी पोंगनफम दसु अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली मणिपुरना अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म तौबदा मरी सुब स्टेट ओइरे हाइबा पाउ मणिपुर मेल दा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली सोमिल अयाम्बा लोगी वांगबदा चलाइरे मणिपुर की सोमिल खरना उमंग कोथोपदा मतेंग पांगसिले हाइबा पाउ सनालेबागदा अनि सुब हेडलाइन तौरी एके जलजित की क्रिमिनल पिटिशन की जजमेंट अमसुंग ऑर्डर हाई कोर्ट ना रिजर्व तौखरे हाइबा पाउ मा हुयलन पाउदा अनि सुब हेडलाइन तौदुना फोंगली nganthoi थागतसरी दिजमनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask uppa फुट 6 लापना लैबा खुसा अमदी माइ मीटर तनाना थंबा हाइबा असंबा थवंग अहुम असि ngakna चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना लेबाक सिनबा थुंगना थासिगी 13 तगी कोविड-19 वैक्सीन कापा हौगदौरिबा सिगी यंगलगा मणिपुरदसु वैक्सीन कापथोकनबा सेम साबा लोइरे मणिपुरदा कोविड-19 की अनोबा केस 39 थेंगनबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,935 सूरे अमसुंग लेबाक सिदा कोविड-19 दगी नाबा फगलकपगी सांग 43.3 यौरे पाउ लोइजरे।